ke se kumanatu ela serio tapu ko se kumalu tutu Teu toki mate pe amu watu ke tu upe mo au pi au kamau Neu no toki po ke ukari Na mo o panata ela isi no bibi Pe toki tala e koni se isi Na mo o panata e kusisi Ako aho whakawha awhito ai ahoni i Nuku'alofa. Holo whakamanatu mo kuin Salote whakahokatai whakahoni. La'a lelei hawiriwiri moko. Pebeke he whakonga whiawhia. Kau ngawa koe he bot ngawa i taku mamata tonga. Moe wholau ewe wa. Au tau wahe ai ahoni. Whakatau kei e aho. Te vita tuoki plotu ma'u. Aki o e tō tāi o tua. Tō ke tamai, tō ke alo, tō ke lau mari maani onu. Ka koe maluanga ia tau whanua. Whakatau patueni ki ne awhio. Tui o Tonga, King Tupo Wonu. Whakatau pat ke tahini kuini, kuina naspau. Whatapat ka koutou alkalala mahueik, whanua. Ia whatapat hoi ni ki tangatai paremia, ona po Fakavaha'apule'anga Moimoi. Ia whatapat hoi ni ki whawhalanglang e pongpong koen, ona po Lord Vaya, koe minister e pon ngau e ngahi ngau e whaloto whanua, pe moisea ai ko mitala whanua tonga. My utmost respect to the diplomatic missions and the diplomatic corps whom are present with here this morning. Whatapatuen ki he kau pulelahi, mai kau CEO, ngahi pot ngau e puleanga, tau kau whataha e pongpongin. Ia whatapatuen ki he tangatai whaiwhikau te vitatoa. Whatapatuen ki he kau whaafe. Kaka kau ngahi kau mea, whingaak wāwhi ai Misiume. Ia e whakatapat hueni ki he kau pulwhawahe, kau sakolo, tau kau whataha e pongpong koe ni. Kau ia whakatapat hueni ki he tonga kotoa, tau kau whataha i he malumalu o holwha manatu kuin Salote, kai pehe ke ngalu ea, kai moe ope. Pea kou kori e u whamalumalu i ngai tal whatap kakatu, whanua moe lotu, Ka ata ke whakatau kei atu, ai ki polokalama, ki Faka'ilonga'i a aho whamamani lahi o Misiume. On behalf of the Ministry of Tourism, I welcome all the diplomatic missions here with us this morning to celebrate the 2023 International Museum Day. The theme of this year's International Museum Day, Museum, Sustainability and Wellbeing. Tau mua a whamaman lahi o Misiume, ko Misiume, tūloa, pe ke tupule king. Koe ko kore a whangamari e koe ni, ke tangatai whaiwhikau te vitatoa, ke ni whamore, ka kamata e tau polokalama a ki halotu. Malong. Ki mua ke whakatau lotu. Koe hau ni whake koe aho whakamanatu ai ke kau karistiani ko toa beo mamani. A haha ere hake a sisu mi ho tau mamani ki he alofi o tō matao e o tua mafi. Whamatala e wholawholalo lo tonga a ene tāpua ki e sisu e kau wako. Rotonga e nau siofia ia na e ave ia ki olunga. Pea na e kilala hake ia. Tuku hake i he ao o whakapuriki mea te nau tolu. Koe ahoni ki he kau karistiane, koe aho e fia neongo e puputu he mawai. Ka au hulu atuange e nau amanaki lei
ke he hifoaki mai e lau Maria maoni oni. Koe aho ai pe koe ni ko whakatu whakamāmani lahi, hange koe ko tau whanongoa ki ai, ai mahu inga o i Misiume e ta ua noa ua tolu. Koe au tau tui o whenana pasi pea e whakatu amerie ke lau Maria maoni oni, pe mo e whakatu amerie ke mahu inga o i Misiume ke ngāue ai takmamata mai lelei o i whanua. Koe ke tau hanghaki ke o tua o whaiha tau lotu, ke tau lotu. O tua mafi, koe fountain koe o i lelei ko toa be. Ko koe ia o ku whaume ai ngahi mea ko toa be o i mama o ku mau iai. Koe lahi o ho o mafi, o ku ikai ke mawhakau fua ia e ha tangata. E nā ake fola, pia tuu ai langi, pia mo mamani. Ko ho o ngai whakau o ku tae maha kure, o ku tae mata ofi pia tuu mau, pia neongo e ne lahi, ta ku tuu mahanga i pia e poto, moi mafi o e afiona. O mau haka he langu o tau, he mau wau sia ai aho mahu inga ko eni. Koe aho o e hā ere hake, mo e aho o e whakamāmani lahi ai whakamanatu, ke Misiume o uanoa ua tolu. O mau whakawhetai eiki o ku kei lan mata pe toa hangai toke lau. Lau maari e pe ai whakalang-langi o e kātoa ngani, o na polot vaia, koe minista, koe sea o e komiti talafafonua Tonga. Lelei pēa e kau CEO, kau maa kau tak ngau e pot ngau e tak mamata e fonua. Uke toka a fioa eiki, ai kātoanga o e pongpong koeni. Koe au mau hanga atu pia mo e loto fia mo oni, ke whakaawhia ai iwi mo e keresi o e afiona. Ke nofo ia pia tau kātoanga pia mo e afiona. Mo oni ko o kau mai pia e tuuloa ai ho mau tupuanga pia mo e mau tauhi ki he afiona. He ko koe ai pe ia ho mau tofia. I whak mai eika e lau Maria ma oni, o whaki ai lelei pa mo e fia ma a ki mau tolu. Ke hoko ai ki kātoa ngani pa mo e pot ngā weni. O mea pe taha u mau whai, ke whakalang langi i pe ai huafa o e afiona. Koe au mau whai ai lotoni, tuunga pe i huafa o sisu klais, ko mau eiki. Ai ana ke a koi mai ka mau ka lotu, pia ke mau rea o pehe. Koe mau tamai ku he wani, ke tāpua ho huafa, ke au mai ho pure, ke whai ho finangalo hange koia ilangi, ke pehe foki maamani. Ke whaaki mai he ahoni ha mau mea kai ke anai, pia whakamore e mau ngahi anga hala. Hange koe mau whakamore a ki nau tolfua pe, o kumoa mai. Pe oa nā ke whakatō mau tolu ki hai ahi. Ka ke whakahawhia ki mau tolu me he whiri. E o ai pure. Pe moe mālohi. Moe koloria o tae ngata. Pea tae ngata. E meni. Whamalot ke tangatai Faka'ilonga'i e lot lelei ko kamata ke tau polo kalama e pongpong koe ni. Ako tui koe whekau mahau inga e kone tuku mai ko tau ngai ko tau whakahok ke lang ia e pēa e awhiona. Koe whakamare koe ni te whawhea e purelahe e pot ngau e takmamata mo whalau e ewa. Si o upidam takau kene whakahoko atu ai lea taitari o e pongpong inu. This opportunity I would like to invite the CEO of Tourism, Mr. William Takau, to please deliver the welcoming remarks. Alo.
Whatapu atu ki e awhio taha mai e taurotoro Tonga. Ka tā mumotoani ki whaetu ki rea taitari. A tuk pē mua ki whakatula watu e ngai tala whatapu ko o si o atu mei mua. Pea whakatula watu ke hoko atu e rea i rea whapiritania ko uhi ko ka i Fakavaha'apule'anga Nuku'alofa au ku lava mai i haua koe ni. Lord Vaya, guest of honor, members of the diplomatic corps, leaders of the various ministries that are here this morning, ladies and gentlemen, it is an honor and privilege for me as I've only just been in this role for the last 2 or so weeks as CEO of the ministry, but it's a real honor and privilege as this is actually my first official engagement to be speaking as the CEO of the Ministry of Tourism, and it's a real honor. As we're here today to mark this occasion, the International Day of Museums, left to the question as to what is a museum. I know a lot of us actually ponder and wonder what actually is a museum. It's like my children will often say, you'll reach a certain age and you need to go to the museum. We're actually going to put you in a museum, but that's not a museum. A museum, I just Googled up the definition before I came, just to be certain I've actually got the right definition. A museum is a building where objects of historical, scientific, and artistic interests are kept. It's a building. But this is not the museum. We actually have our museum upstairs, so we'll be doing that, going to the museum after this morning's occasion. I'd always like to start my welcome speech with a challenge. I know that we're here to mark a special occasion, and we're not just here to participate, but I also like to challenge you to get one takeaway out of this program and actually take it as learning. And I believe that's the whole idea behind the setting the International Museum Day. Since 1977, Tonga is actually a member of the International Council of Museums and has participated in recent years marking this day. But it's for creating awareness, just as this month is Family Month here in Tonga, just as Father's Day is just a couple of days away here in Tonga. We're here to mark this special occasion and at the same time take 1 or 2 learnings from it. The International Day is an international day held annually around the 18th of May. Last year's theme was the power of museum. You may remember that last year's Museum Day was actually held during the lockdown. This is actually the first International Museum Day since the last 28 months coming out of COVID, since our borders reopened in August last year. And with the theme, museum, sustainability, and well-being. Very important words, especially coming out of hardship after the 28 months, especially coming out of the tsunami and the volcanic eruption last year. I would like to highlight the word sustainability here, because Tonga last year, July last year, just signed the commitment to sustainable tourism with the South Pacific Tourism Organization, July last year. And this is work that we are actually working towards in the ministry, is we're not just looking at tourism, our museum, and our cultural aspects, but we're actually looking at how do we prolong it. As I mentioned before, it is a challenge, and I'm challenging you with this. What are you going to take away from this program this morning? The Tongan Museum, I'm sure a lot of you are aware, there are plans to build a museum, which consultations are actually happening right now, and we're pleased to have members of the town offices as well as various communities, because the consultations, we've had these in the last couple of weeks, and it's a great time to discuss, great time to remember what's actually important out of the museum and how, which is what I always have been challenging my staff, how do we use the museum and the cultural aspects to add value to tourism today? Not tourism tomorrow, not tourism yesterday, tourism today.
So that's the challenge for us within the ministry. How do we take that? And my challenge to you is, what are you going to take away this morning? With those words, I welcome you this morning. Welcome guests of honor. Welcome members of the diplomatic corps, members of the community, also churches who are here. Welcome, and we look forward to continuing this partnership. And next year, till 18th of May, I'll probably, when I'm speaking and welcoming you, I'll probably challenge you and ask you, what did you take from last year's International Museum Day? But with that, I welcome you all, and I also wish all the fathers here a good Father's Day this Sunday. Ofa atu malo. Whamaro den ke CEO, i le atari o pungpung koe ni. Ia e whiwhia lahi e put ngāu e koe ni, e tau ke kāwhataha, ki hono pōpōa a e no Faka'ilonga'i, a whamaman lahi o Misiume. Ko ia ko ki polokalama te tau hukat ki ai, ko ki whameite, tau olunga e whakahoko ia e talanoa whiwhita, kaunanga koe ni kune whakaungata maki e pot ngau e takamamata mo whalau e wa. O kune ngau e, kune koe ia o kune toka ngai kina, a Misiume Fakafonau. Pa koe whas te tau olunga ki ai, o mai moa, o sei o whawhine. Our next round of items will be a tau olunga, performed by Miss Talanoa Fifita. Talanoa works at the ministry as a museum assistant. Her task is assisting the daily activities of the museum and also welcoming the visitors who visit the museum. And today she will be performing a taualunga to one of the royal compositions of Her late Majesty, Queen Salote III, called Sei o Whawhine. Malo.
whamaroten ki he tau olunga. Ano whawhunga e Purungawe. Pako he whangamare koe ni o whawhe ia e Faka'ilonga'i. Honorable Lord Vaia, kini whamonimore katoa koloa e Polokalama e Pongpong koe ni. I humbly invite the guest of honor, Honorable Lord Vaia, to please deliver the special remarks of today's International Museum Day. Malo. Tau pia moe tua mafi. Tau la mahau kone fuake ke tau ina sia he mahaman koen. Tau pia moe hau e Tonga. Tau mai tahine kuini. Tau pia moe prinis kalauni bautou karala. Tau mai hau eke e whanua. Tau bueni ki he peremia o Tonga. Ka mai ek minister o e Foreign Affairs ka mai tak mamata. Wai Fakafonau mawahe he pongpongini ki a Lady Tuna Filikepa. Ka mai pasemata. Tana sila. Hoek, dapat kita ngadai fai fikau. Wahenga kolmotua, te toa. Kita mawahaya tu pihe ngahi pure whawahai wahenga o Tongatapu. Dapat ke CEO o tak mamata Falau ewa. Tak mawahaya tu ki Faka'ilonga'i Siaina. Exauling. Kamai Faka'ilonga'i o siapa ni. Munenagwa kinisak. Kamai Faka'ilonga'i o Australia. Rachel Moa. Kai pehe ke tokon Faka'ilonga'i o Britania. Paul Owens. Tai lere e pure o e tare kita o e USB. O binhavea. Ka mai potunga o e tak mamata. Moi fulau e ewa. Ka whai harea moi whahoha e tūnga aho koe koloa tuku mai. Ke tauhi api, tauhi he kolo, pe tauhi tangata. Pea kui Whakabritania koe Misiume. Ka tā, ke whaha tokoni ki ai. Mau mauluta o e nofo. Moi whakaukau. Hiwa, moi tenghia. Whatuia i he whakaukau koe ni ke whaihono tauhi ke malu. Tauhi ki toa pe tauhi ke malu. Pe tauhi ke tuuloa. Pe aguia i le Whakabritania koe ni Misiume. O kui ho mou kolo takitaha i Misiume. O kui ho mou api ai ngahi koloa kehe. O mai le wai he ngahi ahoni o ngāui aki. Ke tuuloa mo tālai ho tau Tonga. Pea tu pehe ai pongpongeni. Ko whakaukau whamaman la. Ke tau he Misiume ke tuuloa. Na te ria na amore e tau tu whaholo. Ka tak pe CEO. Ngau ek whoki ka koe a hingoa koe Viliame. Takau. Ka kuke whahau ko mai whatongia ko manatu ke tangata i kia ni awhi a kula. Ai tōtō kaki mai, ai whatongia oe pure a ngā mo lotu, kai mai whanua. Pea uhinga pehe ai aho no whamanatu e aho ni. Ke whamanatu he tangata pea mo e whewhineho no tu whaholo. A ene koloa ane awhi. Mehe hiwa.
tau olunga. Kau maa ngahi mea whakamea a. Tūku ia ke manatu pēmpuhano tau ki ai. He koe la langa ia o tau api, la langa ia o tau kolo. Kau maa tau tuku whaholo. O kumaka tuu ngai ai Misiume. Ke tuu loa. Pea hoko hoko se ini ke inasia ia ki nau tolu. Hoko hake. Koe tuunga koe ni whamanatu ia ki whamaman lahi. Ke oua na ali e kina he uiai ni whikau aki. Ai nofo ai tangata kai umaa la a pa moe mahina kai pehe ke tahi pa moe whonua. Pea uhinga peheni. Ai Misiume. Ie tau nofo o kuia e kau matapure. O kuia e kau tautai. O kuia e kau ngowe. Pea kuiai ai inasi o hou e ki whawhine. Pea tu loa ia pea tau. Ai ne kuiai e kari. Kuiai e helu. Kuiai e tawala mo e kie. Pea ihe ne pehe ni hanga whakahoko mai e ki tau tolu. Ai ngahi ngawe ane afu. Kei tu loa. Pea whakamanatoa ke hiva. Pea mo e whaiva. Pea koia koe e fia mo e whakawhita. Ia ahoni ko hono uhi ngā. Pea kei tau. Pea mo pātolo aki mai ane afu. Ke hoko koe ahoni. Pea pehe ki a pongpong. Lawe hifo i he taimina e whai ai hi whakarauni i Britania. O e tō i ko sāresi hono tolu. Ai hoko ai ngā ue ane a whi, o a umai ki e ni, e aho ni. Pea mo e tāpu aki, o whai aki e se pita. Ka e uma a e tohi tapu. Mo e mea mau luta e nofo. Pea guai whakawhita i ai. Koe Misiume mawaha ia. Tau hui e haa tu winsoa. Ke mahino ke he tangata a ene no fo. Pea mo ene tau hi. Kei whakamalu he lotu. Kai uma a. Ai kua ngā. Pea mo tu whaholo. Koe pongpong ene u guai e fia ai. Whahoko mai he tātai whaiwhikau. Ai haa ere hake ki o lunga. Pea mai a whio he tawhak Tongatau. Ko hoko moe ko tau tu whahoro ngahi ahon. Tānu maki i he tau konistu tone. Kai umaa e tau whuka. Ko e toe Misiume moia. E tau nofo. Ko ia kua e fia. E pongpongeni. Ke whakahoko atu. E mau luta pa mo e tauhi. Aho tau tala tu whakaholo. O kutuku ia i he Misiume. Pea kuhe malu ia o e holo. O manatu. O kun Salote. Tōku ke whakamalu atu. I he rea ai CEO. I he rea whakapitania. He koe kongalahi ngahi ngā weni. O whai ai e tokanga pe mohono tau pe Nuku'alofa. I he ngahi tawha ke kehe. O hange koe au haa atu mei mua. A ngahi fuirea koe ICOM. Koe pureanga whakatoa ia o e Misiume. Pea kukau kia ia tongani. Pea kukau whoke ho tau whonuani. I he mana koa. I hono ahia i he kau wholau ane afu. Pea mea Kapten Cook. O a umai ki moini. Pea kuhaa i he nau ngahi Misiume. I Europe. Ka umaa whoka Nusila. Pea mo Australia. Ka tau te whito. Ki he konga koia o e wholau a Kapten Cook i he ta whitu whitungo futupu. Kaua tongani o e tau koloa ai. O whakahoko moia. I he Misiume ko iau awe horo ko Misiume.
a Kapten Kuki. May I take this opportunity to impart this morning's occasion. The occasion today is International Day of Museums. And I've been called upon here, the presence of the Minister for Foreign Affairs and Tourism and Culture is currently overseas. So I've taken it upon to participate with the Ministry of Tourism in the occasion of the International Museum Day, a day that is recognized as a day of sustainability, retaining the culture of yesterday. Lady Tuna Philakepa, Pasemata Tauna Sila, Reverend Teutatoa, Your Excellencies, the Ambassador of China, Zhao Ling, Your Excellency, the Ambassador of Japan, Munekawa Kunisaka, Your Excellency, the High Commissioner for Australia, Rachel Moore, and of course, Deputy High Commissioner for Britain, Mr. Rush. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today is International Day for Museum. A day that recognizes yesterday, a day that preserves a long culture that existed throughout the world. The culture and heritage of Tonga is preserved in the museum that reminds us today. A museum that does not stand in Tonga alone. We share in other countries part of our culture, part of our heritage that travels with Captain Cook's artifacts, also in the British museums, also in museums in Germany, museums in Australia and New Zealand. So across the world we have parts of our culture and our preservation that is also entertained in other countries. And that's why the museum is so important today. It allows us to share and acknowledge culture, languages, and other aspects that different people learn from us. Our museum, of course, has a specialty in the maritime, in the fishing, an industry that has been written well on by previous scholars in the time of Captain Cook up until today. Just recently, from the University of Burnaby in Vancouver, David Burley wrote on the origins of the Polynesians from Tonga. These are scholars who have used museums and studied the artifacts and used these as historical, our past, and our future as well. With these sentiments that becomes important for mankind, we cannot leave alone. We cannot leave it in the shelves and in the cases, but it allows our children to study, to learn from the past to the future. Tonga, of course, is a living culture within your town, within your families, within your nobilities, within your matapures,
they also have their own museums. They also have their oral tradition. They also have their artifacts. They also have their different tauwaras. These are part and parcel of our preservation, sustainability of our heritage and culture. Today, museum sustainability and well-being is internationally recognized for the sake of humanity, for the sake of understanding, and the well-being of the world. Thank you very much. Whamara ki he Faka'ilonga'i, i he ngahi whakalotola. Mai ngai pōpō ki he ngāua ku whahoko he pot ngāua koe ni. Pea neonga koe ngāua e ku lahi. Paku lahi anu ngai pōre. Kai tuka e wakaka e whakakau. Te ria e maumauruta e ka hau. O tau ki whanua. Paku lawa kakato ia e konga uluaki o ki polokalama e pongpong koe ni. Paku e polokalama te tau hokat ki ai. Ko ki whakaari a Misiume. Pako tauni o ku whatewhito ai whakaari kone a Misiume, i nima mea a o tau whanua koe whala. Aia ko no tau mua e ki whakaari koe ni, koe whawhola e whala, kai area e kāinga. Koe ai ki mua pa tau hoka tono ahia e ki whakaari koe ni, te oanga e whangamari e koe ni ki a Amerika Pōmana, taha ne ka ofisa maalunga e potu ngā ue, koe ia kune tokanga e kina, ai Misiume whawhanua, kene whakahoko ata ki pui tua nou, o e aho, kai umaa e whakari o teo ke tau mamatahe e pongpongo ni. According to our program, we've come to the conclusion of the first part of today's program, and our next item will be a tour of an exhibition hosted by the museum, featuring the Tongan whala, or traditional mats. And before we view this exhibition, I would like to give this opportunity to Ms. Milika Pōmana, Senior Program Officer of the Ministry. She is in charge of the museum, to give a brief presentation of this year's International Museum Day, as well as today's exhibition featuring with the theme Whawhola e Whala, Kai Alea Kainga. Malo. Holope ho mea e ki Faka'ilonga'i. Honourable Lord Vaia, kau mai, kau whakawhi, makehe, me kau whakawhi katoa pe, ki he tau polokalama, Faka'ilonga'i makehe o e aha whamamanahi o Misiume. O kokole ke huwhanga atu, he talawhatap kakato, ku ose o nā whaki, kaya tā moaua e whainga maali eni, ke whakahoha atu, makatuunga he whakaari whakamisiume, ko teu ke Faka'ilonga'i ake aho maho ingani. Aia ko whakakaweinga, e whawhola e whala, kai alea kāinga. Pea moene whelawei, me kaweinga ko tuku mai, e International Council of Museums, pe ICOM, ko e Museums, Sustainability and Wellbeing. Pe ko e Misiume, tuuloa, pea tupulekina. Honourable Guest of Honour, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor to speak about today's exhibition, themed Whawhola e Whala, Kai Alea e Kāinga. O kau tomo tuku hawhawhetai ki tuku e tui o e langi, ke uhi ko ene mesi, mo ke lesi. Ko lawe monu ai, e Misiume he tau māloe ne tolu. Mi ono toi whakaawa, pea hoko atu hono whakaake ake, ne ongo e ngahi haa, whakaena tūla, mo i kai whakaena tūla, ko whekuki mo ia. O ke hulu anoa ange pēne ke lesi, ke le vai ake e ngahi poleni, pea hoko i ko ngahi tāpu ake. O ko whi whakatongai heni, ai tai maalia e Misiume, he tokoni whakapaanga me he taha o ngahi hoa ngā ue, whakataki mamata o e pot ngā ue, pea me Nuku'alofa.
Aia ne tokoni lahi e o whani I hono whakanau-nau, pia mo omi ake e ngahi koloa, ki e tānaki anga koloa e Misiume, aia o whakaali-ali aia e konga hi ahoni. O kulele I matangi ai pē, ai wāwhe ngau e akia e Misiume, mono ngahi hoa ngawe, o kau ki ai kau nima, mo tufunga mea a o e whonua, pia mo nau tolu o ilo mea, ki he tala, mo talatu whakaholo, mo tau whatunga motua o e whonua, pia o kuhoko mau pē ia koe whakaloto lahi, ki langa ngā ue o kwhai. Koe ngau e si I o kamanake mau mea ki ai ahoni, koe iwi tātānaki ia mo loto whetokoni aki ai kautaki, mo hoku kau ngā ue, ke mau whetaki nima whakataha, ke lawa e tau mua e ahoni. Ke fofola e whalaka e ka watu e Misiume, he tala noa e ka inga, o kuhounga. O whakamaunga e whaari ali e tauni ki ngahi koloa la alanga, ka whakate whito ki he whala, pia kau ki ai mo e loo taha, mo e papa, mo e la itaka pau. Ne fofoa e whakakaukauni, hilia e ngawe ne whakahoko e pot ngawe, ki ano wakai e tuunga ne ia e kau ngawe whakamea a, mo e tātongtongi e whonua hili e whakatamaki, hunga tonga hunga hapai, I he tau kumariu atu. E he wakai ki he kei vilitaki, mo loto fie ngawe ho tau kakai ke whakaake ake, pia ke kei hoko atu pē, nau ngawe whakamea a, nā whakaamu, ki ai hatai me lava ke whakaari-ali e Misiume nau ngawe, pia I hatai me tatau ke lava I hono tokoni whakasee niti, maki nau tolu foki. Ne hoko foki mo e mau whelongo aki, pia mo wheha aki, ko ha mea ke ne langai ha loto fie tokoni, ngawe whakataha, mo Faka'ilonga'i foki. E lava peke upehe, ne mau lava atu, koe funga e tūtūni ngā ue, ka ne hoko e koe whainga maalie, ke fofola atu ho mau whala kai whai e tāla noa melino, mo e kupu mau inga koe ho tau society, o kunau tokoni lahi ke langa hake e tau ekonomika. Koe ngahi koloa whaari ali atu he ahoni, o kui ai ai uwhala, lo taha, papa, ngahi kato teu me ngahi koloa ke he pēne tānaki me he ngahi otu motu, o kamata pē me he ongo niwa, I wawau lahi, hapai veu, funga whonua pia mo Tongaikini foki. Ke whamahino pē ku tau kei ka whataha, tau kei ka inga pē, o tau kei kau pē he lau, pia ko hano whakaivia hani ihi, o ku ikai, whakatokangai e nau, tānaki maho inga u whai ke tau nofo. Pia mo whakatokangai ai nau lava ke matatari, ka te kina, pia mo langalanga hake nofo, hilia ngai whatamaki. Ko wahe ai ki whaali alio e ahoni ki haki konga si e wha. E ikai ki ufu lawe loloa ki ai, e te mautok mea peke ai o kahili eni. Koe konga uloa ki, o whakaali ali ai lo taha, tapa taha. Koe nima mea o hawhewhine, me he loloa halai walu. Pehe ki haki whala toko nakikawa. Koe whakaali ali hono ua, o whakataipe ko haki peito Tonga, hufanga he Tongatapu. Kai whakaali ai lalanga o e papa. Pea kau ki ai pea mohono whai ai tutu, ki ono ngāhi o ngā tū. Kai whakaali hono tolu, ko ha mea anga. Kai he whinanga o e whiwhine Tonga, ke ia e ne ki whala, mo e ne ngatu, ko hika ne whatongia, ki ha aho kātoanga. Pea koe konga whakaosi, koe tukuanga koloa e whiwhine Tonga, o kune fufu kia e ne ki e whinanga mo e ne ai anga mea. Ka oku whai ai ki whakaari koe ni, ai ngahi koloa ne tātāna ki mai mihe ngahi otu motu, ke tau inasi kotoa e he ahoni, e ki whakawhalangi. A hono mahu inga ke hoko koe ako ki hako tupe whonua, pea pehe ki ono whaitoko nia, whakaivia, whakaekonomika, whakasosiale, mo whakalotolahi ki he sika inga ngawe whakamea a. Pea kau ki ai, pea mo i tau malui, whatolonga, e tau koloa, me kuohili, lolotonga me kaha uhangi ko ho mea. E bongbongini e whawhalang me kau whakawhe. Ko katoa hene e whonua, pule'anga, ako me lotu. Pea kulau monua e Misiume ke kau ki hono tālangai. O hatonga ke tuuloa,
mau luta. Pea lawa kene whea mo whakawheangai mo hono ātakai na tula mo i universi. Pea tupule ki nai ene mo ui he ngahi tapako toa pē. Ugo whamalo atu he mau whainga maari e. Pea whakawhei loto maa whanātu e whei tuuna mo i kau whakawhe ke mo me atu ki he tau Misiume o mea ke whakaali ali ko teu ke fofola e whalaka e alea katoanga ai kainga. Lewa whakahohaka ta tau atu. Tau whatu. Whamaratu ki Amerika, e lawa koe ai ki pui toa e aha koe ni. O ka whakamare koe ni ko whawhawhi ia e Faka'ilonga'i ona po Lord Vaia, ka e pehe ke kau whawhawhi, ke whakahoko ano matai ai ki whaari o e pongpong koe ni, ai e whakahoko pe ia ki he Misiume, ba e tatake atu e kau tarikita o maa Amerika po mana, pe mo tala noa whiwhita. I humbly invite the guest of honor as well as the guests to the museum to please view the Fofolai Whala kai alea kai ngā exhibition. Malo. Ko le peke DJ ke tātā mai pia ki whasi. Kai whai ahono mamata ia e whaari ale pongpong ko ni. Ko e whakawhe kua whakako. Faka'ilonga'i. Meri sā ko i Fakavaha'apule'anga hemi. Fakafonau pepe hoki se a komitara Fakafonau. Peke kau whakawhe. Tala whakaurangi ko i Saina. Australia, Japani, pepe hoki ki Pitania. Mo kau tangata ke ko e puna kau mo ko e honi pepe hoki ki he. Kau tare kita me he tapake ke he. Tare kita USB. Tok dalo pinya vea. Matu ko e me en gitu me he holo. O me e tu tok kaka e step ko ki olunga ke Misiume Moimoi e be mau fai tai. Ke o atu e tau lawe koe. Whakatau kei pe whoki ai au sa marunga koe ki ta whako ni. Purupaki Moalaika. Kau te hoki mai kau pure whawahe. E whanonga atu koe ni. E aho mau inga koe ni. Mo mea mai bea mo tol koe, mo mea mai live stream ka koe. O atu ani ere jo nau kei whanonga atu koe ni lalo ta meni. Kina o ke stebu kakapoki ki olunga ai o kui olunga Misiume kai lalo ai por kai take away ko ia kui Subway e me ko ki olunga hange ko e formatala ko ne whakatau kei ne tuk mai ko ia Amerika po mana ko i kunanga tonga ai ko e Misiume ko e whala ko e lotaha ko e papa ko e takapau kato teu Tana ko tau mai ni mengai o motu me he ongani wa pe mai ki wa ha bai e ua pe mo Tongatapu ni foki na wongo i fifia mo ni mo famalo ia ai ngai to kon ko to ai ko hu ke ni Misiume ko e be foki e to hitatari ai ka wa ki ai mo no na hingoa mo na tu asila e ko no mo kamata na Wamau hingoa ko e a kona wahia ai Misiume kani i olunga. Lord Vaia, e ki minista, angai kona me ane nai, ko e tapak po kania ai pot ngawe ki muriba mo e tak mamataka ku lotongai muri foki. Ai e ki minista ko ia, pe ko kau malewa angai ngawe po ponua Lord Vaia. O tokoni mai i ta wako ia. Ko wakai bene ngai ta ko ni ko ta tong ni ko ngai karia. O ko tu fola mahenga ko lo tonga ngahi ai karia ni pa bito. Ko e ta tong i pe ko e carving. O ko atu e kau tal kau mengai pono muri. Japani, China, Australia, Britania. E nā pua mon katoa kai ke ngai tohi. Katou whoko whahoko ai te nau raka ai mai. Toko ni me whoki ki e whakatau kei koni olunga ki Amerika po mana ai ofisa toko ni, tāno whiwhita. Kui ena ne whai o raka tau lunga.
O maria ni ko e tamari ko e karia kutu o tapa ki ka ko e karia pe ni. O singa be mo ia fus monola ia me ngai po matala. O to ko e tapa ki. Ka panki karia e ki beno ku be orunga. E he te pire ka ku fa bido e te wakai atu ki ai. Fa bido. Ko tai me na fola wa hange ko ne me a ko ia ne nai ko Misiume be. Ai tau kei ko ia. E kau pioneer ko ia e fola tahi ai fai folau. Ngai poto i ngau e o ku whaingata ke toi mau he ahoni. Ahona tuku hauro i ko ia me orunga. Au nau fofoki ko e kongai wha. O e whakare ari ko ia. O whahau ko e ko e lo taha. Tapataha. Pea be foki. Ke whala tōna kawa. O mai me wawau. Wawa buta te wakai atu ki he. Whare ari koe no tuku mai ko ia. Bebe ke ngahi teu teu ko ia. O Misiume o longa uku si ia. Misiume hanga tau sio whakai ria. Ka koe me alahi. Au bita una honga o tau ki ko ia. Iai. Peko be fok ma air condition os fo tu ko fe ma ko e tu ma be e fo ma pana e fahinga ma pana be ko e maximum degree ke ne lava o fo to longa ai ngai ko ko ia ku ta hu e ngai ko ko ia e ma be e ar ko ia e tai mi ka ba kai ke to nga e o fo ta tau ke fe ma ko na tu la ngai ko ia wa o ke ngatu mo ngai ko be he au ke ta tongi. Onge beka ngai ata beka ngai lai ta ko tau wakai ai. Wa ko nau i misa i orunga. Ka ko wakai ki feitu ko ni. Ngai beka ngai ngatu ko ia ko afia ki. Ai holisi. Ko e pakatau kei. Ko pulpaki ka. Mai ko e tare ki te whaka ke wa ayanga po noa mai tāna tū whahoro. Ko e tāno ke ngahi kupes ko ia o ku ngau e aki. Te wakai atu ki he toke rau pere toa ko asko ia e ta waki pe ke manulua. Mo ngahi kupes i ke ko ia. O na honga o whare ari. Hange ko ki whala ko ia. Ke whala tona kawa. Pe kui pe ke whala tu kawa. Tu veita whako ia. Kume te ki whala si pēni. Au ngau e ki ia. Ke hiri ai a maka. Ke tuke kawa me orunga o tāna ki whala ko ia. O toki hua ia ke kume te uia vai. O toki parume ai kawa. Aho ni hoki ko hau ai teknolosia. Pa ko ngau e ke fu. Ko ngalo i toko lahi. Ai whala tukawa ia. Moi maka. Pepe hoki ki whau. Koe tai mini. Koe tangai pe ia. Wha ke e fu lulu me ta whake ta hai kane o toki hua e mai ke komete. Koe ngai liliu pe ke aru ke whango fuange. Koe aru e tai mi ka ku mori ai. Ai ngai me ngok mahui ngai ai. Ai whare hange koe Misiume ke whakatolonga. Ai ngai ta whako ia. Ko hinga ia. Ai lawe e ngā hirea ni nai. Ko ane awhi. O kui api. O kui he kolo. O kui a koe. Ke tau ia. Keke koe nau wakai ni i he. Konga koe ni koe katoa lue ni. Mangai mea keke koe o teu o whako ia. Ke kato. Ai koe whaku mai mo e kato teu. Ngā wea ke koe ia ki he ngahi mea whakaeki. Peko ngahi aahi. Whairu me whakatau kei koe ia kotoa. Tau suat ki ngahi. No o. Mga hinam nau ke he ku ngahi ko ia me he
akau o Faka'ilonga'i. Kai ki he kumete. Ai te nau wakai foki ki he teu koia o hapeito Tonga. Ei ku kawai ai papa. Ke foke laranga o papa ku matoru o pito. Ai loko kau ngau aki. Ya mai foki ki he tutua. Ai ku beka faritutu webe ai ke ai. Beka ai tutua, beka be mo tapa ngatu. Fare ari ko e tapaki. Be tapaki be ku e papa ku foto be ai e fariki ko e ka hire e tutua. Ono lango be boki. Moimoi ai. Ai lai Paula ko ia ku fare ari be e tapaki. Be boki ki he takapau. Takapau ngau aki whakaparangi taimini ai andalei koe ki ai lalo tau potu ki he whariki ke tuka ko ia kapiti koe takapau lalo. Peto ka lupo ai whara koe hai whara ngau aki whapapa be he huanga tuka alu ke ngai whara keke he a o tiki lot whare ka koe ngahi ngau e whakamea ka ngai nima mea ai nipa koe arts, artifacts na hanga o lalanga ko ia ngau e getua niu pepe foki ki he unu ko ia mehelo a kau o ngau e aki mea au ke kubesi e unaunga e ko ia ki hono tā ko e kubesi he ngatu pare ari ko e hono ngau hi totonu e ko e tua niu ko ahi e kaka pe tui aki ai kare vei bulu pe toki ngau e koe taimini foku wari pe mi olunga ki e ngahi hifi aku pe seku hifi kaka whare hai tueni tawak ko ia oi u kato moi u tawak pe he ai ya o da fulonga ko ngahi o fare ale taimini me fanki me o vai kiang nga fanki kumete mo fanki I person Tonga ka ko tame ya kau ko kari ngai sibinga ke ko ya kari ya ka ko ai fala be hoki ngatu nga ya ka Tonga pe mo tu wang kolo e finanga mo kolo pe ko me mai e Fakavaha'apule'anga ai ko me angani e ko ai sea ko ai ngatu I olunga I fala be ute ko me anga ya macam pilih tapaki. Yang ngok mari si ia Misiume. Pakai kono teu ko ia. Ai ha hoko fara tabot pilalo. Hoko he ngai fara o ora ke ai. O oge fara ko ia. Hoko fungan mai. Ai ko nga frasi ko ngai hono fa ko ia o tau mo ai ho ni ko fo la fala ka dalanga kainga ko tu anga koloa o tau ke malu ke Faka'ilonga'i ngai koloa ai Tonga ya ko ia ki ka o ke lave ai whanau ka mai whamopuna me tau Tongatapu hanga mai koe ia me mua ai ko ata ko me ka wa heni ta ni me hinga abe ako e University Paula na Tonga wa ata mamata ni na ka mai a honi ke na wa tonu ki he matanga ta ha ta mamata I Tonga
ko ha Misiume e fotu u ke tu loa mo tau e ho tau tala me anafi ke a honi pe ke tu fa holo ke tu loa tahu ke va a tola hi au bito i he university va puno ko ia Tonga va tak mamata ta ko ngai ne kelas ko ia na wong lava mai honi kina wa don ke matanga oi ka u i dai mo de na tala no ai ke ka frau e tu da mai mala ko puno no ko e wapu kina wa hi ko ia ai Misiume mengahi me atala ko ia oi fonua ni me ko ia ni nai ai Faka'ilonga'i a lot waia ene la me ke ngai koro ko ia atongai o ku ilo ai i mori e tal me captain cookie mana ave ngai me ko ngai souvenir ko ngai me ofa na hanga tau ngai Misiume ko se te wa bito ke Faka'ilonga'i ngai tapa ka do ko ia ngai ko Australia New Zealand Siamani kawat me ngai fono ke sepeni ko francais ko portugali me ngai fono ko ina na no fo kolonia ya mama ni nyongo na ka ke da kolonia kana na fo mai i Tonga ni o anga ngai me ofa ko ia o tau tala no be ko ke ai e tai meni ka ku tau hia e ngai Misiume ka ake ngai ade pa mo ngai fe mai no ako Fakavaha'apule'anga pe ave mo ngai ko loko ia lahi abito hono Fakafoki ke ngai fono to no ngai ko lo pe he te ko Fakamu ia ka tu e tau Misiume i Tonga ni e Fakafoki mai ai uta ko ia ngai ko lo ko i tau hi muri ke tau i Tonga ni ko lo a Tonga ni Mora no me mai ke vartu tu puni ma FM bebe ki live stream ko ya Broadcom FM broadcasting e pe si Facebook ia yo no vong mana tu ko ia ai aho fama man lahi o Misiume na no tau hi ngai mana tu moi ko hiri ke mama sai ka kai he ahoni hange ko pore ko ia na va ko me tare ki tampe ko e pure la ko ia o po nga tak mama sta me fra ve va Tonga ma viria me ane nai ko e pore ko o se ahoni ko ha me ko to me ni ko ha me te ke mana tu ya no ko mana tu e aho he tau ka ha u na ke to ha me a hame au ku aunga hame au ke mana tu ke ai mo ni be la be ko ia ko wa ko mai se ko militar ko no Tonga ni ko loa o ku e ko o ku api o ku e kolo ke tau tahu e dorang ko e kau ahene na fok mai kaya tu ke fonga marmani ai to kata ko doa me Faka'ilonga'i kau fa ko ia ke kau tak me ngai ponoa pe mo na do ke ko ia na kau mai hene honi ka go ba kai ai ko lo ma ina abito ni dau sio ki ai Kako e programai o ke toi pe foki e programai ho watu ai fo meite. Pe foki ki e tanafa. Pe fa e formalo pro black molaika. Tare ki ke anga fa fo no mai tana tu faro. Pe da do cresci. O se me de hiva. Me kurmata ha me no walofa. Ke la be mo mo le apito. Ko fa donga e de dai ne da lunga. O was me tava ke da. Tau whanai. Peu ki tolu be. Ka tau da dari be ke whakatau kei. Ka whakatau anga wau le atu hai whakamawhora koe ni. Pe whoki.
ki he live stream. Tau whoki, te wita, tua ki brotu ma o. Whaitau kei oe aho. Lava koe no mamata e ki whari ari koe pungpung koe ni. Kai ki mua patau hoko atu, ia ki whari ari mawahe e pungpung koe ni koe ki tau olunga. Aia e whakahoko atu ia e veisinia wawelia tunga whaspalawe. O veisinia koe ne tau whaeni, koe ne lere memi he i o tuku aho. Koe ki whine mui koe niu ne kau i he polokalama ako tau olunga a e pun ngāwe. Aia nā ne kau mai i he polokalama ako tau olunga koe ni, koe ne tau tolu ia. Pake tau mua whuke ai ki polokalama koe ne ako tau olunga, ko hono whenga ke whamānako, ai tau ngai whai whakatonga ki hako tupu e whanua. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our next item will be a tau olunga, performed by a young lady who goes by the name Veisinia Wawelia Tunga Whas Palavi. Miss Palavi is part of the ministry's traditional dance program, and she is 4 years old. But she initially took part in the program when she was 3 years old. And the aim of this program is to preserve our traditional performing arts to the upcoming generation. She will be dancing today to one of the songs that they practice in class called Nuku'alofa. Malo. Ooh.
whamalawa tēni ki a Veisinia, kai umā e whamiri e pou kotoa whahoko ki he pot ngāwe, kai umā e polokalama ko tauolunga. Koe ki whakari ari whakaosi, koe ki whakari ari tānafa. Kau tānafa koe ni, koe nau lava mai me ngalu kilo mo e tawhenga lolo, me matahau. Ai koe kau tangata koe ni utaki mai a Paula vea matahau. Pa koe tānafa, whaku i kai sola ki a taha ne ngahi ilo tu whanua, i he malao e whaiwa. Pau kia e whaamu e mo uia i pē a ilo koe ni, o tuk whaholo i he tau tangata e kaha u. Pau kia e whia heni, he lava mai kau tangata koe ni, ki nau kau i he whakari ari o pong koe ni. Ladies and gentlemen, distinguished guests, our final item for today will be a traditional Tongan drummer performance. These drums are an essential part of our traditional performing arts, used in Maulu'ulu and other traditional dances. And it is a traditional knowledge that we at the Ministry of Tourism, the Culture and Heritage Division, wish to protect and be transmissible into the upcoming generations. These drums used here today are made out of dried cowhides, and the various beats used encourages and erupts the Tongan mawhana during the performance. So please welcome Paula Vea Matahau and his drummer group from Matahau. Malo. Ngai ngā whake ke he whā no whare ari o ia. I bo poini.
Whamalo atu eni ke kau whaari tānawha e pongpong koe ni. Pe hange koe mea koe na lawa ki ai koe tahari ngahi ilo o ku whaamua e Putungaue ke kei whai ono pātolo aki ke kaha o tau whanua. I'd like to thank the drama performance this morning. As I've mentioned before, this is part of the skills and traditional knowledge that we wish to preserve and be transmitted into the upcoming generation. As this is part of our traditional dances, it accompanies the dances, and it erupts the Tongan mawhana in Tongan warmth during our performance. Whangamari ko ni te o anga e rewe whamare ko ni mai tare ki tae waanga whawhunua me tala tu whaholo pulpaki ka kene whakahoko atu ai lea whamalo polokalama e pongpong ko ni. Malo. Tapki e awhio ai o tuahata o Lotonga. Whatapu atu Lady Tuna Whiela Kepa ka ma Pasimatavi Tauni Sila moho o ki e whanua. Whatapu atu ki he kau whafofonga o ngahi pule'anga muri o kunau mea i tongan. Pe whoki he tangata ki CEO e Putungaue takmamata ko ne fuafua polokalama eni mai kakai e whanua. Pe whoki he whaiwhekau, pe a koukore ke hufanga atu he talamalu kakato e whanua pe a moe lotu, kai whaiat mua e whakamalo tuan, ke whafofonga'i ai eik minister leo leo e Putungaue takmamata, pe a tale kita pulelahi ai Putungaue, ki a ki mautolo e kau whakaafe ko mō mea heni i he pongpongini. Tau whawhetai pegi he otua ko tau ikuna, ai polokalama na tau kamatai i he pongpongini, pe a hangepek mō mea i o kulotonga lele whalea rea, pe koe uhinga ia o kumea tuai a lot vaia ki ai i he pongpongini. Tatau pe a moe hā ai whiawhia ho mauloto, me honga ia, i he ho mo mea i he pongpongini, i he holo whamanatu, ke whaihano poupoua, o e langa ngā ue, ki hono tauhi, pia mohono whatolonga, ke tuuloa, pia hoko hoko atu, ai ngahi ilo, whawhanua, pia matara tu whaholo, pia pehe foki ki he Fakavaha'apule'anga, o e aho whamamani lahi o Misiume, o hange ko mō mea kia he pongpongini, ko hono kawe ngā ko e Misiume, pe ke tuuloa, pe ke tupulekina foki. O ku lahi ai ngahi whatongia, pe mo ngahi uhinga, o hange ko e mea e whakawhalanglangi, o ikai ko e whaivape, pe ko e tau lea whakatonga, ko e tau lālanga, pe mo ngahi ilo tu whanua, o kulawa ke tau tauhi aki ai, ke tau mahu inga ia, i o tau tonga, pe ke tu uloa foki. Ko ia e whawhetai ho tau loto he pongpongini, he lava ke whakaari atu ai kongasi o ngahi mea ko ia, ke whakawhehoa naki, pe a moe tau mua o e aho, o hange ko ia ko mō mea ki ai, i he olunga i he Misiume. At the same time, I would like to acknowledge the presence of all the ambassadors from all the foreign dignitaries for making your time to be here with us today. And I know every year we try our best to create an exhibitions which will match up with the theme of each year. And we hope this year's exhibitions meet all what you have been looking forward to it. Your continuous support always keep in our heart, because we know in either financially or any other kinds, you are always there to support us. And I'm sure this is not the end.
This is the beginning of 2023. And thank you for everything, and thank you for coming. Whamalo lahi atu ki he kau pule whawahe, kau sakolo, pea pehe foki ki he tale kita ko ia o e University o e Faka'ilonga'i, ho mo mea heni ke whakakakato e whatongiani. O kui kai ko ha toki taimieni ho mo mea heni, ka o ku hoko mau pe ai ngahi pe ko e whaiva, pe ko e whakaariari e Misiume, pe ko e whakaariari e taolunga e whanau, o mo heni mau pe ke kau mo mau toa. Pe he fo ke whiawhia, ke whakamalo, ke whanau ako ko ia me he tihe, ai au naurotonga i he Tonga National University, ho mo kau mai he pongpongini, ke whakakakato e whatongiani. E kai ke ngalo, ai whakamalo ke a uat ke tangata i whaiwhekau, i ho mea heni ke tāpuaki, he kai ke o ua, ai whatongia ang mau whai mo Latu, ko koto kulanoa ai ngau uk whai. Pea pehe foki ai whakamalo ki he nau tolu pea me he ngahi mitia, ta taupele ti o Tonga, walfit pone nima, whamalo atu ho mo mea heni, ke hiki ngahi polo karama, ko ngā ke maulawa tauhi, i he kahau. Ko e taha pe ia, o ngahi whaunga ko hono sustainability, ke tauhi ngahi koloa ko ia, ke tūloa, me he tau tangata ko ini, ke tau tangata kahau. Taim tatau ko whaampe ke whamalo ia i mua ai kaungau e tak mamata, ka maae timi kona Amerika, pea mo e whanau i he ngau e lahi na e whai, he ngahi ahosi i kua mali watu, whamalo atu tau sio, mamata ki he ola lelei. Ka i he taim tatau ki whakatumua e whamalo ko ini, ki he tale kita ko ia e poate tak mamata atonga, kai umaa e kau nima mea a, nau tokoni mai, i he ngahi koloa kotoa o ku whaihono Fakavaha'apule'anga ki mautolu, ke ngauhi mai ke tuku he Misiume. Kai ke ngalo e whakamaloni, ki whakaau atu, ki hasola pea mohavulangi, pea pehe foki ki he kāinga tonga o mo mea mai i he ataongo, ko uhi ngā ko e mahu inga, ono whakamā opo-opo, ai koloa, ai tonga, o tau nofa moia. Pako utui, ko e whaariani na whahe aho ni, e hoko ko whakakoloa. Pe hangepe ko whakaamu, mau whainga pe, ke whakaari-ari e mea who'ou, he tau kotoa. Ka kou wakawakaisi o, te ege loko lahi anga hikoloa mei niua, ke lava te lewa o tauhi Misiume o mai koloa niua, la a whaari-ari he tau kahau. Ka ko hono whakakatoa, o whalaiat ke te mautolu, hono kotoa, o mou mea mai, i he hoa tā koe ni. Ke whakahoko e Faka'ilonga'i, whamamanilahi, o e aho ko ia, o e Misiume. Pea o kou tala monu atu, pea mo e ofalahi atu, lewa e whahoaa, kau tatau atu. Malo. Whawhalanganga maa ka whawhawhego e ngalo tuku e whatungia pongpongo ni kono Faka'ilonga'i e awha mamanilahi Misiume. Tau kia e whiawhia e pot ngau koe ni. To the diplomatic missions and diplomatic corps, we now reached the conclusion of today's program. We thank you for your ongoing support, and we hope that we continue to work cooperatively to ensure the well-being and sustainability of the Tonga National Museum. Ko ia kei te whalolo ai, ko wange whai maria ko ni, mai tangata ik whaiwhikau, ke ni whamoremore ka e whatutuka lewe tau ki polokalama e pongpong ko ni, tau kahiri ia te tau whakahoko i pe ai whaswhawhunua, lewe malanga ko tatau atu. Alo. Mukata ko miha ki olunga, tau whaus. Pea koe kresia eiko si suklais, mo e ofa e tua mo e wheo he lau maari maanion, ke ia te ki tau tolu ko toa bia ia, pea whai peo tai ngata. Amen.
Thank you. I would just like to invite... Pe koe lama kakato ia, ai program ko ia honi, kono whamanatua, o tau kaupataha ao whamamalahi, o Misiume wanoa uatoro. Aki ko ia, ai ka venga, ko Misiume ke tuloa, mo tupurekina. Whatang nea lele de whai whatangia, le te walpi tupweni maa be hoki, ki live stream ai Broadcom FM Broadcasting. Kau whai whatangia ko ia awe pompongini, tawa ki whaita. Filia Paia, Aripate Junior Kisina, Webster Junior Lea, Bebe Hoki Kia Tupore Tailoa, Mi Radio, Risantantoi, Cosa Slovaka, Moimoi.